Ćao. Ovdje je Fatar Taraković drugi. I danas mi je rođendan. Evo su to nekih slika. Srebuđaš. Hoćemo da se vidi Twilight. Danas mi je rođendan i da pokažem opet Tasu. On je najstariji na svijetu. Taso, dođi. Dođi Taso. 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 Kako si sladak. Nije on najslađi na svijetu, jeste. Da je danas mi je rođendan, to sam već rekla, znam. Ćao. Ovo je koliko 100 slika.